ඔන්න මේ සැරේ බෑග් ගෙනල්ලා තියෙන වයඹ ඔන්ලයින් කොයිට් එක. සුපිරි ඔරිජිනල් බෑග් 4 wheel එක. රෝද 4ක් කෙන එක. 4 ටයර් වන්ද ඔරිජිනල් බෑග්. මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මොනවද? ඔයාලා යාෆෝට් එකේ ගිහලා පැකින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. උඩ පොලිතින් එක තියෙනවා හොඳ හයිය ක්වොලිටි එකකින්. සිප් එක එකට එනවා. ඒකේ සිප් එනවා බෑග් එකට සිප් වාගේ ඒකට ෆුල් සිපර් එක එනවා. இதில் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வர்றது உங்களுக்கு கவர் வர்றது பொழுத்தின் அதுக்கு வந்து சிப்பர் வருது ஃபுல் சிப்பர் வருது குவாலிட்டியான பேக் ඔයාලට අතේ ගෙනියන්න ඉඳලා ඔයාලට කාර් මේ ලෙගේජ් එකට දාන්න ඉඳලා තියෙනවා ඔයාලට හැම එකක්ම තියෙනවා ஸ்டாண்ட் 4 wheel එක ரோத 4 டயர் உள்ளது குவாலிட்டி பேக் உங்களுக்கு வந்து இதில் 7லேருந்து 10 கொணப்போ அகாடமிக்கு அதில் 20லேருந்து 25 அடுத்தது 30 35 ඔයාලට කිලෝ 7 ඉඳලා 10ක් දාන්න එකක් තියෙනවා 20 25 දාන්න එක අනිත් සයිස් එක ලොකු සයිස් එක 30 35 දාන්න පුළුවන් මේකේ ක්වොලිටිම හොඳ ඔරිජිනල් බෑග් එක අවශ්‍ය කට්ටිය අපේ නම්බරේ ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා ඒකට එකම මෙසේජ් එකක් දාන්න அதே மாதிரி நாங்க வந்து நம்பரை வந்து ஸ்க்ரீனில் போடுவோம் அதே மாதிரி ப்ரைஸை நாங்கள் ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் ஒன்று தர எங்கேயும் கிடைக்காது කොහෙත්වත් ගන්න බැරි ගානකට ඔයාලට අපි කවර පිටින් දෙනවා ඔයාලට ඔන්න එහෙනම් ෂෙයාර් කරලා ඉකලා ෆලෝස් කරම ඉක්මනට ඕඩරේ දාගමු ඔන්න මේ සැරේ ගොඩාක් කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙන යාෆෝට් එකේ තුල ගිහලා පැකින් කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කවුරුත් ළඟට යන්නත් බෑ யாருக்கும் பேத்திக்க முடியாது யாஃபோட்டுக்கு போறவங்களுக்கு உள்ள யாரையுமே எடுக்கறல்ல கவுருத் கன்னமே நே இந்த ඔයාලට මේස් බෑග් එක තමයි சேஃப்டி உங்களுக்கு இந்த பேக் தான் சேஃப்டியாகி பயப்படாமல் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் அவசரமாக ஆர்டர் போடுங்க ப்ரைஸை பார்த்தேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எடுக்கலாம் சீப் ப்ரைஸுக்கு நாங்கள் தரோம் வயம்பு ஆன்லைன்